Babu Studios. Yesu waitembela ngaliko siana ini ni wakomanie na ngudu nene yano nikwetie kuia nundu wa umwewo ai mwana wandiwa na musia waweka taikio kinene musyosuwa na ini Yesu wathengea akita musekeseke abindu ya kiyo tatuika utanu Yesu kita musekeseke wakwa maundu makwa mone thayo 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 Utwete tuboye kila chonde tukwenda tungia mobai dayuni wakwa nenga mumo maundu makwa mathayuke ita musekeseke wa madina makwa biasala wakwa tata uthayuke musi wakwa wendo uthayuke tumane tumaundu makwa mone thayo Yesu kita musekeseke wakwa maundu 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 makwa mone thayo maselewa Yesu ndeni ya uthayo cha maundu maku Yesu nuko thayo cha alama kwa mie Yesu enena thayo niweta thayo Yesu enena thayo maundu makwa mie Yesu enena thayo maundu maku Yesu nuko thayo cha alama kwa mie Yesu enena thayo niweta thayo Yesu enena thayo maundu makwa mie Yesu enena thayo Yesu kita musekeseke wakwa maundu makwa mone 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 thayo
Yesu Nokodayocha Yesu ene na dayo Mwekia no kwika Nokodayocha Yesu Nokodayocha Yesu ene na dayo